Ngibulise, angibingelele nje bafowethu nodadewethu. Hey bafowethu, nangu umjida webhakaniya lapha abathi uShandu. Mazi kangcono bathi uBandile Shandu. Umjida kube kukuthi-ke lapha-ke ebhakaniya ithi cha mfowethu ngathi siyabonga ngawe. Kubike ukuthi-ke ibhakaniya ithi ngeke e-renew-we inkontileka yakho umjida. Ithi nje cha, silula izandla mfowethu siyabonga. Umjida lapha-ke unomnyaka nje ewu-31 engicabanga ukuthi cha besevuthiwe ngasezingeni lebhola. Ebesevuthiwe nje umjida iminyaka nje ebiwu-31 kulo nyaka nje behlanganisa nje iminyaka ewu-31. Kulo mnyaka ewu-31-ke umjida udlalile kubhakaniya kakhulu, somazi nje kakhulu kakhulu kakhulu. Imidlalo ayawudlalile-ke uBandile Shandu udlale nje imidlalo ewu-110 engicabanga ukuthi imidlalo nje eminingi impela. Kuyi-legend ebhakaniya uyangena umjida, uyangena nje kuma-legend ebhakaniya kakhulu khaxa futhi. Wasezokora nje amagoli ayishumi engicabanga ukuthi awu-10-ke. Waseba nama-assist amahlanu phecelezi awu-5 bafowethu. Cha lawa amarekhodi nje amahle kakhulu for umuntu oyi-right back. Amarekhodi nje amahle kakhulu ngane zakwethu, ngeke sithi mabe mahle kakhulu. Ahlula i-striker, ahlula ama-midfield, kunama-midfield engenawo namagoli. Engicabanga ukuthi into elimaza umfana omdala-ke ukuba nama-right back amaningi and into futhi ephinde yambulala le sizini-ke ukufika kwaSibelebele. USibelebele bagcina baze bamconvert-a bamdlalisa u-number 2. Engicabanga ukuthi lapho evele kwafa khona kakhulu-ke. Wafa khona kakhulu la kutshengise khona ukuthi isikhala sakhe asisekho uma bethatha umuntu oyi-wing uSibelebele bemuse lapha number 2 endaweni yakhe. Kuvele kwacaca ukuthi hhayi indima yakhe ayisekho mfowethu sebeyivalile. Hhayi mfowethu-ke sikufisela nje okuhle kodwa okokuzayo. Ibhakaniya nje izosikhipha nje isimemezelo, izosikhipha nje la bezosho khona ukuthi hhayi mfowethu siyabonga. Bakufisela nje okuhle kodwa lapho ozoya khona nalapho oqala khona impumelelo inxiwa lakho elisha. Mfowethu cha nathi nje siyakubongela mfowethu, usebenzile. Engicabanga ukuthi akukho okuncane nokukhulu okudlula lokhu mfowethu osukwenzile emnyama. Engicabanga ukuthi amakhaphu usunawo wonke ngaphandle kwe-Champions League. Ngaphandle kwe-Champions League engicabanga ukuthi nje amakhaphu usunawo wonke. Mfowethu i-league usunayo, bese kuba ilamakhaphu amancane usunawo. Angiboni ukuthi ikhaphu eshodayo i-Champions League. Engicabanga ukuthi kuyoba nzima vele ukuthi uyithole. Kodwa-ke hhayi siyabonga Shandu kaNdaba, hhayi mfowethu usebenzile uyibekile induku ebandla. Naso-ke mfowethu sibonge ngey'ngane zakwethu nibe nobusuku obuhle.